गोय हेरिटेज धोरणाक मान्यताय दिल्या। चिमला येवपा आशिल्ल्या युनिटी मॉलाच्या कामाची निविदा काढल्या। तशेंच विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 22 जुलैच्यान सुरू जातले। One post for the department in the ENT, 2 posts for the department of pediatrics, and 2 posts of the audiology for the department of the pediatrics in GMC. हांका पोस्ट घेवपा खातीर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आयच्या कॅबिनेटात अप्रुवल दिले। ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स ऑफ द 10 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट एट द मैसाळ पंचवाडी एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल दिले। Approval of the adoption of the Goa State Heritage Policy for its implementation. Heritage policy तुमकां आमचे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय ही पॉलिसी पुराय एक दीस एक्सप्लेन करतले, बट त्या पॉलिसीक आयज अप्रुवल दिले। Appointment of the 1 post of the veterinary officer on contract basis for the period of 1 year in the forest department for the deployment at Bondla Zoo. 5 posts of the anesthetic assistant in the department of the anesthesiology in the Goa Medical College and Hospital Bambole. हाच्या खातीर sanction दिली। 19 vacant posts of the medical officer and 4 ENT surgeon on contract basis under the Directorate of Health Services. Initially period of the 1 year and till the filling of the post on the regular basis. हे तांकां आयच्या कॅबिनेटात अप्रुवल दिला। Summoning of the assembly, okay, from 22 July. ती मागीर सांगतलो, गव्हर्नरा कडल्यान आयल्या उपरांत डिसायड जाता। अपॉइंटमेंट ऑफ द it is an appointment of the state designated department of the implementation of the right of the way in the IT department च्या अंतर्गत। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ द युनिटी मॉल गोवा चिंबल हाजी ऑर्डर आज दिली वर्क एडवायझरी बोर्डाक आसली। मंत्रिमंडळ बसकेतले हेर महत्वाचे निर्णय। गोय हेरिटेज धोरणाक मान्यताय। मैसाळ पंचवाडी 10 MLD उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाक मान्यताय। रान हक्कांचे दावे निकालात काडपा खातीर नव्या सर्वेराची नियुक्ती। कंत्राटी पद्धतीचेर वेटरनरी अधिकारी नेमपाक मान्यताय। एनेस्थेटिक असिस्टंटांचे 5 जागे भरतले। कंत्राटी पद्धतीचेर 19 वैजकी अधिकारी, 4 ENT सर्जन घेवपाक मंजुरी। 22 जुलैच्यान पावसाळी अधिवेशनाक सुरवात। चिमला येवपा आशिल्ल्या युनिटी मॉलाची वर्क ऑर्डर दिली। वागेरी आणि सांग्यार 4G टावरा खातीर जमीन दिल्या आणि मांद्रे गावात मसणभूंय आणि हेर कामा खातीर 2000 चौखण मीटर जमीन दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।